Miado fiena mi yapon pola lo over Volta One TV. Edem mutanya sobwenya nkonya. Egbe kuda fajinu ashekeli apa no kekenele ala pa kwa kwa wi asheke ama. Mi da kwa na ma wonu so kata to de pa mo nu pa mata kwa kwa pola no tabola mi pa gbedete. Aye mi ga kpo nu keke akaka ezanga do na mi. Makara ji ba mi magada we ya shio mo mi magada we fiaso ma. Aye mi gbova do mi apa po ma. Ba mi adidema ta akpa ba mi wo de kaklemi le gapopo yama majijigo abale mi oni dai na nya do ha chi duo pa fia commission chef fia fa nya jojo no anya ba nya jojo va yivoa nya makpokwa no bonya e ma de wafia mia alen ku de Ghana card fa mopap ika otroje gomala mugang to ma mi alen ku de nchi akpoda akpoba laka wona koje agome ma ha agoma aje goma pa jinwa mi pa nkaka avalia wa wungu le pa jinwa mi pa nkaka wi analia mi akpoda akpoba laka wona ma koje agome ma ha Randy Eduji Ahaji avakle efien apre la masefa fanyao no anyaba la masefa fanyao va yivoa nya trogbova mi alan kude mi apangu ladi avalia akude wona ikanaji yim le South Africa afi ke South Africa vijiji ogbogbomba yo pe ba gbatato yo vale dukoma ashi o cham ola onya shi yoko jeba ya yo du motoro yo pogomala do won va nya gbonvo shi chacha plangmu we ba mama dan so bu agba gbeta to fiaso plangmu la fuma o tojo do wa oje opongu lolo la opa fiaso ma plahamo kata we ba jirudu kana la Ghana opong tong ma yo gba wana kana jim la fuma manya wona dama jio haya nya alan kudanchi hafi sedinam aku na vai jikle fia pa mojaka de nyao miana mi trogbova mi apa gbada shodo ga mi ala play yo ami ho tana bia do text message do da kude Ghana card fa nkongo iko ga troje goma mo papa la mugang to ama na ado obiabia do da ado ngi kana bia gbochunchia na adwida kude ngi kana ji na South Africa ha na ji bia gbonya da chunchia atenwa adwida 0240 208884 0240208884 mi dota flache ni va jona nya ba mi mado ni da kabao mi va la na wona ina pakpanga af mi va duida ko kaka mi akpa uno na nya ba bla ton bla ton mo mi ma na ta mi da kuku na bia do bia dada ado na bia ya ngono na ku de Ghana card for exercise ka ga tro on la mugang to ma ple xenophobic attack ka na jim le South Africa kwa 0240208884 duopa fia commissaire la claro bia refien apa nya jojo avenami. Like you, Lord, in all the earth. Start your day right the best way possible with Elom Agidi. Let's have quality time with God in prayer, worship, and the undiluted Word of God. Morning Dew comes your way every weekday from 5 to 6 a.m. only on V1 TV. Morning Dew, your mornings will never be the same again. Hands up to high, let's sing it. Your presence is here. V1 TV, our heritage, our wealth. I think that has been the main worry for Kotoko. What kind of tactics a coach needs to employ when it comes to a defensive setup? He feels Blaster is for him. I don't know how much he took from IBF, International Boxing Federation, when he won the prize money. So what is new about that? Fantastic. Join Eduji Randy Ahaji on Sports Eye every Tuesday from 2 to 3 p.m. only on V1 TV. Sports Eye, live in the passion. V1 TV, our heritage, our wealth.
medo fie na mi mefe no kola e nye efenya jole pia o fie na mi wonaji nkonye nye du pefia komi seshi kudenu yo haji imle South Africa gbeta du koma High Commission na Ghana le South Africa du kome na kapujesi obe Ghana VDG de sare he a dogo kuke ado le South Africa du kome kude wona yan a teun ayo kapujesi a o he na ofe pepede nkoko le yi ado nye sivai ma dumevio cho South Africa dia nu le ameyo menye ope dumevio mu vivieto Nigeria pe Senegal VDG kude ale he ko sebe over le ope do na o mi he ku he o pele fu pepe va du kome lo penya nwa kwesebe na yo wo eya awebe yi wa tun akpogbojwe ke Ghana fe High Commission le South Africa na agbeda si apesusu be Ghana VDG o kata ihe wo ha wa tun dogu ku he yo akpogbojwe High Commission na Ghana le Pretoria de kapumoto he degu na Ghana VDG wo le South Africa yo akpoko hi adeto South Africa to adeope dububu viwo chochron le South Africa du kome lenkeke adewenye sivaya ejebe South Africa VDG de nouveau dio wowo de dububu meto vivieto Nigeria ple Senegal VDG nti le ope nyanwa okwesebe dububu meto ho dona o le yosi iwebe fupepe le yope du kome le Ghana High Commission penyanwa nuona ya areke mekpo je Ghana VDG areke ji o kapo jesi yo de to meye nye +271 234 25847 ke Ministry of Foreign Affairs na Ghana duko jirudu do pe yipo agbetanya ogbo tutu afo South Africa to pe nuona ya o he kolo nu pe jirudu be wawo de sia de Henan Fafa Heva South Africa pele duko bubu dome enemi achule South Africa gbeta du come agademia fe Ghana du come le hu amgano tomia dumeviado yo wo de ka ihe oke ope vese sede goku de mope manyu le amgano tome popu de hu soko de lokwi mododo ajibe yo wa he yo pe vese sede go le echosiva ya wo gede du ko la bubuto na adudanko akufu adoji na ope gbedasi ke wo va popu de amgano tome ha be wa teun anagbedasi du ko kude eyan. We are gathered here today because of the sorry state in which the roads of the Volta region are. For far too long, some major roads in our region have become more of death traps to individual professionals from diverse fields who reside, work, or have a close connection with the Volta region and have felt the negative impact of these bad roads for so long. For the avoidance of doubt, let me state clearly that we are non-partisan, non-ethnocentric, and definitely not funded or influenced by anyone or anything other than the sorry state of our roads here, the same place that we are. What got us here? Why are we here? Barely 3 weeks ago, one of the illustrious sons of the region, Kokuluma, a PR and TV personality who uses the Ho to Accra Road quite frequently, got very angry after one of such use of the road. He decided to share his frustration on social media, and apparently we are all unhappy about the sorry state of our roads. It became obvious we've all had enough of the negative effects of our roads, and hence we all got connected by our frustration to form a formidable movement to demand action from government to fix our roads now. This is the power of one single voice and a testament to what can happen when people respond to the call to be citizens rather than spectators. What are the statistics? According to the MTTU, road traffic accidents in the Volta region alone in 2016 claimed the lives of 147 people while leaving 633 injured to various degrees. Interestingly, for the same year, the number of deaths caused by renowned deadly HIV/AIDS stood at 213.
Also, with the untapped and underdeveloped tourism of the region, one wonders how much is currently being generated from our tourist sites as against how much could have been generated. Kele wona vomegbe anyanu delana habobua bubuto Andrews Adugu ha punami kude wona edem efe fefese yo hede go nyanu ihe de dukoje peso be dunya glolao aloji dudu atenwa wodese ade ajiram ganu to mefamodo agba nyewo yebo ba press conference ba miade miafa kuhio kula miafa nyawo kata de go na miafa dukrola na Ghana duko kata kula hiamagodo Nina agbala dukrola yevo ba petition emi gbogbomba na wo omo le ambuganu toma amo na mi jibo no wo gbangbo yenya cho Japan kaka basara ahu cho asikuma ko ijasikan ka cho ho ko yi aplau mi jibo no mo kata no jogoma no mo afi 15th September 2019 na do na omo no mo jagoma yo la mo ji o a cho yimaia nya okpe mi apa campaign so nya gara amoji la tapabu bola mi apa dukoma pela vota godo a wo drolo mi abia cho dukrola ba na wo mo mi nya ba anya okata gbo mi la dukrola sam majiba mi agara afma o bijiba dukrola re na sam yanko na nye dukrola to he na nye dukrola re ava wo mi apa mo na mi tamina abako shira vako ba no wo mi apa mo na mi mi gbogbamba amasi amana kpasi na mi na vota na ngogba amo menye vota to do menye vota to to enye Ghana du koma to kata over mo na pom ya bo mo fia amo majamio amo kukum majiba ma no yijo tamye jiba dukolola pom ya regional minister pom Rose minister la no Ghana contractor so no Ghana moji afi 15th manajo na no wo mi apo mo na mi akpana mi ke muleba kukulado ihe okpo gomele wona me ha na mi ope gbedasi enya fra se ona so de wa ka ni si ya no adebia otopa sa anche kwande enya fra aso mu jono ya kwan mai every time bia aso ko workshop wo fi akudu akra nese kana ego ha anyema na ase o so ko so kan no ko topa and so concern any important thing because of the bad nature of the roads, especially when you are driving from Fume down to Hokwe, it's really bad, really bad. So this campaign is a campaign that we must all support, and I'm in support of the Fix Our Roads now campaign. Thank you. Clearly, it needs to be fixed. Do I support this cause? Absolutely. I would even expect something much bigger, but this is a start. So the reason I stopped is just to, I know the campaign guy, so I just want to show him the support. So yeah, it needs to be fixed. And now it has to be fixed now. But no, I think we need to move away from this. We need to fix it now. I mean, what is it? I mean, this is started in 2000 and let's say. Before you fukaka goba abacho gako maintenance esokwe vilasue eleho high payment meya megbeto nyowa nyo meya meminyowa yo the place house le fuma ovo open never das go call the new hamejowo ejile nya bele Ghana to come mele jiji back to play in it do that no war the right one but it's like we need to work on the road. The road must be fixed. Okay. That's why all jokes. The road must be fixed. So we beg the government to at least allow them whatever they need. They should provide it for them to be able to continue and then complete in no time. All right. Yeah. My macho wu egbato han le fe ofi na mi wona ji nkonyenye du pefia komi seshi minomiagbo migbona. Dake du mayin de wo gata aglobe ye lo.
If you buy guy come by do the dealers finance company, called Brill at Baleala, it's bad debt now. Ela vai o dealer you got gamet. Piti. Kuhia nyina never to you ke you mejira do now. Ya ke na kemeli ke you awo akọ awo dododo na kuhia. Na sometimes they me antumi come be gawo. For your topical issues in the world of sports, in-depth analysis by sports pundits and highlight from all the major sporting activities, both local and international, join Eduji Randia Haji on Sports Eye every Tuesday from 2 to 3 p.m. only on V1 TV. Sports Eye, living the passion. V1 TV, our heritage, our wealth. Who is like you, Lord, in all the earth? Start your day right the best way possible with Elom Agidi. Let's have quality time with God in prayer, worship, and the undiluted Word of God. Morning Dew comes your way every weekday from 5 to 6 a.m. only on V1 TV. Morning Dew. Your mornings will never be the same again. Hands up high, sing it. Your presence is here. V1 TV, our heritage, our wealth. I think that has been the main worry for Kotoko. What kind of tactics a coach needs to employ when it comes to a defensive setup? He feels Blaster is for him. I don't know how much he took from IBF, International Boxing Federation, when he won the prize money. So what is new about that? Fantastic. Join Eduji Randia Haji on Sports Eye every Tuesday from 2 to 3 p.m. only on V1 TV. Sports Eye, living the passion. V1 TV, our heritage, our wealth. Metrodo afien metrodo wezonami va Volta 1 TV po na kame dan koda jiba vao fie na me mada kone do hachi duo pa fia komisa shiba afien apanya jojo venami mara nya makpopo na lagonya afia eye mi alan kuda mi afamula di banto yikana kan Ghana card for registration ko gatro ajagoma le te paro la mo gang to ama na mi alan kuda chi la nya du shikpaji jireka mi afofo apato komi ahaji American nya nu fia la hojijo enya American na la bonya afien ya fokomi afien wezo na pamade akba yo mawi na makala mi afofo komi pa haji ya enya mi afo apato Francis Dusay American nya NCC to fan gogbada la ho municipality ko Francis afien apamade yo mi wa mi atapo mi leji agbagba malango akpa amayo kana pona mi apa nu ko ngonja ogbo ikere nya Ghana vinye pa agbanla
ayika wona yejila mugangu to ma bado afiada bososo yo no dodo mana na nuko ngongla nyanyika va ajingo ko va we bala nko ngongwa fo magbana na nkaka ikobo yo wu ayo wu vo ba pe ba aho ale ya modugwe ame o shinwo na chianyi o mokponglo nko wa anyoba yo atro wo wona de yika yo zanka kade akọ anglon ko na mapotio odo nkaka de kala nkaka mapa ajivava o bagli badang de kavarota yogli kaka nichola koshida gbagbada shava ba joda ikanava ikana pa jingu amamila pa nukaka avalia ba wana ajegoma ta magloba joda ikanava ya wana ajegoma ale ko da wana tumayinya ba le ho municipal onkongom la tepo omowi enna la ho municipal onkongom la tepo omowi enna aye le ho west onkongom la tepo omo anyi ho west onkongom la tepo omo anyi Ketu South onkongom la tepo omowi enna Ketu North onkongom la tepo omo anyi Keta onkongom la tepo omowi eva aye Anglon onkongom la tepo omowi deke le Akachi South onkongom la tepo omo anyi aye nanamaka ha le South Tong ongom le tepe omo anyi le South Tong aye le Central Tong ongom le tepe omo aton le North Tong ongom le tepe omo anyi aye le Adakro ongom le tepe omo anna Agotima Ziopi ongom le tepe omo anna South Dai ongom le tepe omo aton North Dai ongom le tepe omo anna Afajato South ongom le tepe omo anyi Pando Municipal ongom le tepe omo aton aye Khokhwe Municipal ongom le tepe omo wi en abala huina ho municipal ongom le Bankwe RC Church aye le ogangom la Asogli Palace togi après de pafma Asogli Palace ongom la fma ongom le Senate officer aye ogangom le Municipal Health Insurance Office ogangom le Ho Technical University aye ongom le EP Church le de la Cathedral St Francis RC Church ikana le depot ogangom le Regional House of Chiefs ongom la fma ongom le Housing LA School ha ongom la fma kwete pa bubo makaraji bana wona ajima te faro plafi ongom la nya ayi nkulagada nchi Nyafo Francis acha kwa majoda agba manya ba odo wona awiri ba gatere onchi kukuku cho umiao wona ri acha kwa manya akpe nta ni to fi na mi ko npola me de ma aglobe nyatepe enyaje gomele joda agba abele ke odo ene enye leti asekele afa nkeke efelia eje gomele tututu gakea me jegome ke kuki are ke me gafa lewu ejegome egajegome ple kuki ela bena mo yeye ado yi over doa ameyo plovea opa sime me made mo tututu ta ya ha gaje kuki ado he chove ela bena yoyo ye mi ape do over miao mi ape do pe nya hamile ejidefo na jukometo abala ke ogbele nebe nkongolo aje gomecho second wa wunu le eliti amekepe nkeke wieve gba fiabe nkeke woko le nyagbono gba nene ma ole nye magake kukile bava nto abe avatime bane kenyo ole ono olo communication center ma globe communication center la obe cho ejora gbeva se egbea ama ton fe nkoko tan le dagbaneji le eho le ficha ama do fakoni be yo gbo han nene make america fe nkoko tan le dagbaneji egbe keke etonson america fe nkoko le dagbaneji ewo ebe jidefo emeva la mosio koni fafa gale fafa gake mi ape do fe bi le gbana mi obe zialesika onye mo yeye ndo wo mo le mo yeye mele modern na tututu bo awo ni ejewa wana jidefo abe hoto ke be blomela obe gba ojebo aba komo koju igen kura ke metale do wa akebe fia be evo ke bon ngi mi poji se yen be amowe katale gboso tututu ni me nyane be amion do le jigboda be ne owo amoroto afo afego nu ke tefo po faya amegere be jibe ni oga yo aga gbelen keke blibo kosa de kat kosa ve de kadeta ita amore jigboda be ne be eyiye egogoa yo han yiwai
kake me te ma gboro be o be chola be sa do doge o manga atemiu e ya ta no chokpla ke me je manga gboro che be zale si ke ngbe do e ke o nami na e to nami o le jiwa e du ko me to han wa ja gba azando fe no me o be wa we kaba kaba e fi ke mo o le fudela ma de kuku be wa tra asile e ma gboro be nyin to ha me na no chocho afeto pam deti le nya pe fufu budi mi wona le Facebook le WhatsApp me na onya be mi e o le ji ye nya ma e anto ke gboro be ha iteje si e yo le do wa be yiwa ade si be kuki oda e ya ta me de manage te fo du comment obe wa de kuki obi tira e mi ke ta over nya ka ta mi apotani amu pa dodo e ma na gbo ba goma jeje ama gaji bi adaji po nu ke na pa ba ye we ba ma do fia ba bobo dodo ale o no se gba nto ma gale nene ma wa menye bobo dodo onyo tututu ga ke ma glo be am ke jora mo ji va ya menye nu fi onyo e we ba me gele o se me vele o doku me amere agbele ko sare kare ka wa me eve ayi de e kar wo fe le wula o si me ke o ya obo ga fa wo fe ame ma ga de me gbe ame ma agbolo be nke joy ma ga ga jore yi o ta amegere bi akpara po be ke gba to vie ton de ne amo yire ya ka gbo ava gbolo ele ka ole wo mi e gale ko ko to dia alo ele nyonyoma e ya ni ma we ba megere ya o gere megbe egbe taxi ke me do a taxi de no nye bia be o efo me no po le view on TV me o nye NCC mega me ko ma bia lo o le nko ngoro mfia ya mbe o over tade no ne kuvo to ba fa de fimi ne ko ma po mo ha ke mi do fuma ke mi bia ano ame wi aton ko mi po le fuma okay ti ami o me de ha ya bele de nyafo ne fo ban dibe e ke ba amo leza ka ke mi ke jova ya enye obe gbodon ya nye nyadon e we be o me di video ga gble o pe yi o go be don odri pe eyi ya nye mawa mo gble ko sare ka o me ve ka ke kare me ka o si o e ya te me pe do fa mi de to me be nya no nya de na mo e nya kan gbe pade abele mi de fa mi ka je go me gbe pade na mo be wa yi ava we e we mo no popo nyu re onyu fa na be agbo awa ta amare ke jibe na amare ke fo be yi ma yo no yi kwa ko do asiwa ke nuka planka we ohia nu ka ohia vive to we nye be eje gba ojo we nto na nya wo fe nko anya wo fe ke me hoji o eje be na ko wo fe birth certificate alo passport da si nenu efe amela si wo a ne no view ade efo ade taxi ade no de ade alo mama ade eye o ko karaka ko a atan de me gbena ka kene amema o jo tore ke me po aka dume tore karele si wa de me gbena ke ameve ademe gbena abene yina watan ko o fe voter ID da si watan ko o fe driving license da si watan ko o fe health insurance card da si watan ko o fe passport watan ko ni o kata ke ye card ke yan la si oko pe watan ko o fe ni ke mi yo be tax identification number ke ye tina watan ko han da si abo wa lo kata akode domana kada abene ye sa card mako enya ko de bo machine mako afia be card yo kata ala si o ta fifi ala me de america nga globe passport mele ici alors best experience ta bata ngolo gobe ameke si ke si card le bomala o so gbata de me gbena me ne won to nya wo pe homework ni kwa wa awo edodo ma kata na e wa deji obe wa watan po Ghana card foko mi yo akpa ya de to ma do fina no eji enye jom ala be afaya maka afagli be do yi ebijoji o le na mi be yo ga afagli e yo va gba o va jojora gba jojinam akere ko tere ji be amagere be si be over ala be mi ma mi degbe fa be o dan kaka le jia e yo ga ba turu kaka mi ma sika ba ne mi ba ga ba gbole na mo na sibe nkaka ga gbodo nkaka bubu ta eyo walaka na be nyanye ne popo pakla mu nya biama efia ba mo gero o masio ame osi ha te fe ya tutu onu omla amagere menya o choba te fe kokwo iko ga enu o ga le fo o yi te fe ma wa majaji ta le mi egbe fa da magba le mi afa moaji te fon ko yo ma ka awe ba do hi to echoji ya amowa dore enwu nenema e ga le vie ha be
amasha manager gbagba owo Ghana card ya emi po magale henye be ale mi gblodongo gbebe o gbara do fa vuge adari jike na ma we ha amagba toncho la rokyo shiko aba wo Ghana card tama aja be ro hi numa ha le tamada ba do be no va fu do fa ha ye yige aba yi do fa ro via flip mai ma aga gba na yin no na we be ewo anobobo awu aleke ojovai evo ha le mi po ba aja ba amapa ganto karo yin ro we ma kafifia ameoko ma wo kado zi Kenya ma tongbo pe kakare jiwo mo wenye sukuvio alabe ya mi wo ba ya makpo sukuvio la modo mazan ta fifia yi onye boga je agoma sukuvio kata ko fo wi aton he ko iko ohono jagba no dova opo mfiala no dajifo no gbere no aro no bie na mo akpo to kura oton poro wa yi alabe de fiaro le ajigbagba la ma lo se ti mfiala wa ton de magbanu owe no ala va vi ntobe amagara na dogo nova awe ne mi pe ba nyatepe eyova emo ma nyonyoma on abala no vinya gbole emo ma nyom ya mi suba nkeke ya ukoko chorema anaba mo okoko geve emo wa adama jika ka ale oyime efia ba nka mugbagbela licha yakwega eji dagbona wagebe amagara gagbana afamachiga omaga 10 mkongongo majira maza mon popo ya agble na mi a de tobe mi a vetu come tobe Ghana kada hani afi akodagba na via ha iha eli onamo nkekare bayi amemo akodagba na via vo ko fa wi yin plamo ko mo ko fa wi yin vo o mate po mo nu we po ona mon popo de overway vai cho blara gbe agbona o agbala gama koga dade edutofo afi eni dana kole le mi afa nto ma agbala koga dade nto ma fi abaga jebe mi ashama na yire nkonglo pele tefere ka tefe ya mi dana kole ko o agbala koga ba dara fima ba kukurem na ma shama na jagba na odogo ova kwera be yepon kola agbala me na la agbala me ri fike akodagele la be jova ya amoyi tefare be yo fimo su be yo akodagele oba yo pon koma la agbala mu o ga do re tefabu o ya fima amelo o ga do re tefabu ta he ha ri be kukura ma shama na jagba na fi o nkola kore kenya shireka abananye akodaya do do mi o hanya ba fi no ge alai no ma dako berem Tafia ba kama limited registration exercise aro yanko nyo mo la electoral commission to ni akata akodagba nkongro gba ta exhibition nyo mo la bana ipora po bo nkola makla mo kata ya le vie nyeba na akpara ba fike ya kodagal evo ha na nyeba ongoro nko o manwure nyo mo nko ko libe na na no do edo na nyeba wo we no na manyo a edo mi amaro holia mejibe mi anwuru nko bubu fo nko yo ngro dia menye nko matale ba mi ai mi akpera ba wo we na mi do hi e ngro nya nko o wa damre tefe ike jiji to gbonye e ma ye tefe ma gbura na mawo be no ngro na mo tani mi iko ma sia ma ton adoelu ala now friends oba jibi agbonyare ko me di mi nya veke na no platform via ngabo e go me no nya vela ko bo to talk about take ni gala mi o yan de gbegbe kura e ya ta ko abe ni me di be nya ma ne wa do le fi ya di e bubu abe radio allo e go me nya be ne mi nya ko nya ve ya direct for the kana me nya wa mi ga ya mo de gbe e go me nya mesese ya mi na fi ma conve fie je be ihe ogo ma jege blaragbe vo mega go doge ga kaya tambe radio station bubu
for bubu le na tanzanga ke kiri ngala chaka kana kar ko exhibition ko chaka ko keni kamo pa susu omo do komuni va pora ko ye ko le ha ko lesme no ko ha ega so aka ngwa mala Ghana card for ngonglofa ala fufu ne because eventually no anya bo je camera go ma dara gba kuda gba mete ba pon chonchile la fi ala ba ya ihan kaka anya no wa wo ni 10 to 17 ta nemi ko je mi ko na na mi ga ba mi ga ba dem ga ke e de be ku be gara card e fe ja ko le na mi ye te fe yo ke o yo mi bia gbe han be fi ko ga nko ngolom le mi ya vai mi o Ghana card na mi ele vivie ke fi aba dodo yo na licha ko na nko ngolo ha na ma ko gale ma na ka trora kama va mi ojimo la ha na ma ko gale ma na gbeda shi o va ngbo nya ma do po je mo po vu ha de ko amo gbogbo mba machine o po do wona mo do wom nyu kwa amele se tu fu office me gba na obe amobele fa la me blow amo akuma wa toko ile director di ami me nyami o breku efo nka mi ta wona machine o mele do wa olo ye bi gale fu pe me o mi gbojira e mo ye yo do convertari ami yo fasinu ma no tutu akebe ka ibe wa we wanyo ata mi ha mi le ntutu na afeto pam deti se ka zeka be wanya be nu ito le jojo ya o na be technician so nova no poda pe le ko le mo fix pe ke ko wa do la wan be kare ji be kaka echoa mi a ado normal stage keke ami oversee ama mo be watan awon nu ke ehia kere ko vembe keke gbanto eve eton ya we ya o gbele koko ya ko teleji ni ka bi ke deji fo yen be o be ameyo wo kele form e feel ya la o le form e feel na ma o okay e ya nya pe be o le form ya feel na photo de a capturing of information beto ma ye pe ye ku ki ya ke nko agbanaji ya be se be o le form ya feel na ma o ele ke ko atemi nyana maka ameyo kana nglonko yika mo ho card via o afi ojua won ha o de mo ba wa itepa do ba ho o card via o listed door. Yes, listed door. Yeah. That is the list I want now because I can't just feel like coming on the palm debt. I'm going to be a more pressure than the list. You call this man a young come out, send you a card or you elevate I may you okay where you make or subovie. Ya ha o le chibe do me o gale kojule yo gbo kini ege igbe yo ga gbogba ba ntiama amoga te pama ige kwa ba kadu la ta o be pam date for nu chole le enike ho fm enna me sa me nya no global fm ha le view one ha cho egbe a you are now te fia open call e te fia open call va sima wa yi afa ko open card ta no le ake na mi no to na o ba bi do nko le soko de etwe amaku nya waduma do amadu nya yo na nam tutu ta soko de etwe bagble akrofo agove ple review yes o ba o pa karata ko le soko de bogama ape ameyona le shia ple clave wona ihwe ado hwe o ba ameyona le tanyigbe nyive atikwe ple hojo aviepe wana yi tokokwe abudi yeah amina le klepe achiatima klepe dome plezia via wana yi bankwe RC okay ola wa yi housing okay zongo ple akwepe avenue wa yi police depot okay oba agbasia ple dora wana yi health insurance officer leho okay lokwe hoviepe ple gifek wawana is NIT office. Okay. Nyamena Vora de Paro Vora Sep village. Oh, Vora de village. Yes. Wawana is House of Chiefs. Okay. Ho Technical University or Ohogala Afima. Okay. Why Kwaji? Aminangule Polyclinic. Why Polyclinica? Aminangule District Assembly. Why Hokoji? Aminangule Lume Atiame. Lume Ge. Mache. Taviepe Aviepe. Ple Taviepe Avenya. Wawa nai Avenya. Okay. Aminong le residency ya obawa yi Klepe Dume. Okay. Hodoga wa yi Klepe Hojoga wa na yi Klepe Achiantime. Penwe wa yi Akrofo Agove.
St James why akrofo heavy ope takla bogame why tokukwe takla agbokope why taviepe deme okay obe takla agbokope koyi taviepe deme kakava lume okay okata why lume atiame aminongle AME Zion why lume Church of Christ why mache ARS Mission why Ziavi Jogbe Kabori why Taviepe Avenya RTC why Taviepe Aviepe Aladura ikenya chipota oba chipota toa why Tanyigbe ta nanamai ngongova aya na kude ho klipo gologua nwa akara ya enyama yakede bia malenya ba boblu dodua akpabagba ni mi do boblu na mo konwa enya date gbanto ikedanya pa jinwu ya never yi pa kakabla ba shekele ho koyi bla va pa jinwu ma pa kakawi anyilia kaka fifia badon kuiba kudagba yemi no jajamdo ba mi awo ba ofie na mi yikan na ka yawdagba waje goma ye apoto pamdent anto owo gbada shirodam imama hlan lafia bo magate jijago all right tacho kuda magbe ka ko koshiragbe yo fa ba juragbo goma je ayi ya de tama we tama ga bu form on opa goma do ya gbolo melebere gboblo dodo nyanyana na de echimegbe gake ma gbolo be chimegbe tama odo atami afa do pa mi ga ho gaje goma le gbe fa de na mo du come to tama sama ke se le gbe na cafe one of you e goma o je no goma ho mega gbogbo goma gbe tanu ke bi okoyo ma sama ja gba ne cafe no vie le gbe ne be o me ngolon ko ina ba ngolon ko na ko Ghana card abele ke eleke mi chojo le on si gbanto a chojo le won ne ma e ya ma no mela le iye je fojola ke mi do inu ba do office apo wa we e ma ya do ma ba de ni ati tututu e ya ta ma de kuku be ameyo ke alomele osi patanja mi galon e fe ton le mele kuku de na ofia nke be no va jami de funyeme ne ma ko nu jo pare fo ta me ne mi ho ne mi no gbe pa ba NCC ya budget are ka ma dynamic ku de ya mo e ya nyime te ma gbelo la ke ko de ma gbelo na mere ke ye to you to de e atanja mi galon aton e to de ko de mo e funyele public address system le do va pere mi an e mi jegbo ji e don to de mi ho cho ndi e ka sa de do a na je dugere me la ke na mere ke pere mi an wa nya ke mi an TV ji to pele e ke mi atan wa mi an ya wa akamuta tepe mo ba mo ngulum kovo owe no vo mo ko kada ale o mawa ijan ko nyama nyanye to handia nyare la mvie amocho ho a o ire lume o crisscross amao zika de fuvie na do owe popofu ba ahoto o mawre hodu ama ya ba karaji ba akaraba amaracho Vorade village aba ire tabiepe gbo ojiji vie ba susuba kafran nenya ba huro game ba la mashori efia be mete kada ta nenya ba do we ba gba ma oglobo wo o ko ikata be assembly district assembly ho to kata na no district assembly ho do makata ko ale floko na iko ba hwe go be within 3 minutes ko ele ready ko ya fifia oloye o me na ma ko kero ma jiba mo no ko ya na ma ko na kala te pafia nyanye to ndia maka ai ko bi dama gaka leka na hawo donc me de ma gbolo be bi gafa ko yan pa o bi na bi do boblo na mo no sete fia ko wonu ka bo wata won le ho ha akwa ya bonu pola ha ma nyanya ma popo nya ai makana bi adan wona ya ma 0240208884 0240208884 kwa ka atan adan wa na mi na bia bia la show ha atan ai bia bia message WhatsApp adongi kwa atan ai wo gana mi Kimba afie no club bos motokata mado afie bokona mi kata mi abonu kwala gamade ba apoto Randy Eduji Ahaji na ha afie ya wa lamasa fafanya avena mi trobova mi gere South Africa ni ona jim lafma na mi ha ovena mi gake do man de wo gata aglobe yelo Monsieur be guy come by do le dealers finance company ko Brill Agbaliala is bad debt na ele o dealer nyeko game piti
Kuhia anya na never to you ke you mejira do now. Ga ke na na kemeli ke you awo akọ awo dododo na kuhia. Da sometimes je mi antumi akomi be gawo. Kimi oni membe se mi le kwa. Agbato ha na na mako no go gale. Fifia ma marako de magbanam. Nyanta ko baba janla ko yan mi mako badang pelang mau abang no production ada ta au nama apa dia manyo abia cici mana do cici majiba maji hakla gana hadla la sala kana mi tafo ya nyinte kwa ngolo mma do ko abata pere kanu no fuena amayo na bona myavo ngwa no pere nyanchi ko kwa mago Le kakla promise kati we want to le mama shema mira bana nya de nefa de mama na ofia go down na ma de to ma ugbo Miga pogo for yama godo godo are we getting paid godo godo we go run V1 TV, our heritage, our wealth. To give you your guidance and endless love. Muna kawo ma gaisuwa na musulunci game da addinin mu addinin Islam. Ka duba mu kan Friday Mocks on V1 TV. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabi ajma'ina amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cewa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun bi halici mutane wato su zo duniya banza ba yayi su ne saboda me su bautata masa. Tabarakallazi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bautatawa Allah kan da ya kamata, ita bautatawa Allah nan kan da ya kamata ita ce ribar duniya, ita ce amfanin zaman mu a duniya gaba daya. Ya'ani la ma'budu bil haqqi illa Allah, babu abin bauta da gaskiya fashe Allah. Da ni da sha'anena da ma'almaina da Islamic scholars da mu zamana in so mu kawo ma Friday Mocks kowane ranar Juma'a daga 2 o'clock zuwa 3 o'clock da mu kawo muku Friday Mocks on V1 TV. Sunana Abubakar Yala Abdulrahman. Bado agbefie na mi alabaga wada ikemia gadal lamese fefenya ofe akpaji nkonyenye eduji Randy Ahaji kemia aje gome pata alan kuda enya yo ka gagam da pama kuda hanala jiji na Black Stars bofu ha na adonkuya jingwi ado ikava ya ika Black Stars o ide Egypt kome Africa vabli hola fa ya African Cup of Nations pa hobluma angma ina Black Stars bofu ha new ika utrog ba magado gbeleba anyo bawa adasile renala kwesi apian ala bawaji amabubu adare etepe ke leng makukuo ma amaro dira ba anyo bawa hegbeta henala bubu adavi ka ba hode kwesi apia tepe nenepa amama odumotore kainya zimenola na brekum Chelsea bopo ha apeto odro safo edigbele aika odogo planya jodo wala wala agentama egbele to hebe anyo pa be wa henenfa yevu henala lo beta henala avaga kenenya ba kukuku GFA club zimenola bubu ojibo yo aga dashide ama ibo alo Ghana VGG aba henala na Black Stars ke anyo ba la ayere japan poponwa ke yedashide kwesi apia fa do na oji aika amabubu ogbogblomba nanya ba wa ho Ghana to bubu ada dada kwesi apia fa tefa anyo ni ke anyo na yo Victor gafa akpaji na makele ntepe popo akpaji ada yoji nanya ba amabubu ike anya Ghana to a ahore kwesi apia tega ke afato odro safo ya kwela gobubu ogbogblomba anyo ba kwesi apia
na nye be vavan oji be wanye Ghana to kokoko ike aga no atenwa be Ghana line ke kwesi apia ne no nenem fe dofa na manyo ake ele bwa igbeta aji Ghana la bubu ike aba kode kwesi apia fe tefe kele nenem fe aguma meka ason keke viada ike GFA zimenola ogbona Congress ige fi ike ogbona tiatia toke woge America ano zime abe zimenola na Ghana Football Association ike agbagba de shade aji impress suba abofu wona wa atro agbova eten Tasmanola na brekum Chelsea abeto odro safo aye den na fa enya glo ma mia kwera ba vavande na nya ba oda cover mi kwa America anozimana Black Stars anozimana Football Association ari lake ododo woga lake oda ka woga kwa Sports Ministry plus waji na labubu alo kwesi apia ke ga gbona aziaji no ga ba na la na Black Stars bobo adon kujibelo October ma Black Stars obliga le World Cup qualifies for Hobiblioma. Mijo le amagbo alankure nyajojo bubu onchi kakam gagam da pa makude nyapa nyombo ko ha ikemye garden kona be Black Queens of Ghana acho ikava ile again to ama ono Accra Sports Stadium Africa odogo pakpele Gabon nyombo ko ha nenefa Hoblia enye wanafa akpa evelia yike eno eji le Tokyo 2020 Olympic qualifies for one hour. Consider Yukavaya Black Queens ono Gabon Libreville du comme Africa odo pakpele Gabon bobo halaba agaomaton ye odo la Libreville du comme alaba ayika odogo acho le Accra Sports Stadium ogaja agbada share do age omave yike nanyama milanku de aggregate anchia age de kare ka ma tonso Black Queens odo yike we be mon popo suosi yike ogagbona agodoga pakpele Kenya alaba nanyaba nde share sogba nanyaba odu Kenya ji akamon popo asuosi yike wa avli hole Tokyo 2020 Olympic Games per wana woma tanalan kudanchia echo ikabaya apano bi Juliet Achampon yenyama ikedo aga Valiaman Black Queens bopu ha alaba apano bi Portia boachi yama ikenye aboblala na Black Queens yenyama ikedo aga gbanto ikawebe jidudu su Black Queens bopu ha GC Talanka kaveyo ka gbona ma mia anya agaima ka tu Black Queens also gbeji don ka pakpele Kenya nyombo fu ha na nafa fu bla bale ka magbele na anya jajararu alo qualifies na Tokyo 2020 Olympics mia kwera bala ke mia pa nyombo fu ha ore o avoga akpogumel 2020 Olympics for wona woman ha kamijo le magboa mia alankude aleka wona no eji egba na mi adonku ya mi jegbe pada de Hobibliada ike no hongtama ike oden koda be Night Street Soccer alaba na nafa Hobiblia eva wu ncho ya odagbe le ho anglo ko jalo taxi rank alaba amayo ke damagbe na nafa wona wa mi over the jeshi na nafa amama domotora kai ke won tefa afeno alobubuto jifa aku ativo inyende na nafa amama domotora ka alaba zimeno la organizers mamle on Night Street Soccer uong nana to hiadana apeno jifa aku ativo miakwale ko noda much on behalf of the management of Night Street Soccer and all the sponsors, the View and TV and all, I want to say thank you so much. So this is our little appreciation to you. Say thank you for all that you've done for us for Night Street Soccer. Well. I must say I really appreciate you. Your determination as a young lady. We don't normally find ladies in sports, but you have dedicated yourself and this idea of Night Street Soccer. I pray that God will bless it and bless it abundantly. Stepping stone now to take you to higher places. I'm sure one day you'll be at FIFA to take an award in connection with Night Street Soccer. And the most exciting thing about it is that you are transforming lives. The lives of people who normally will be doing drugs and be misbehaving, armed robbery. Now they are changing. The assemblywoman told me this afternoon when I spoke to her that some of the guys have changed already. So I believe that once we continue, all others will come on board and we liberate
Anglocogy of all the vices that take place there. I believe they also do the tramadol and all those things. I believe that with the nice race soccer. So whoever is watching, support my little girl Tilda, so that nice race soccer will be an international one. That's my prayer. Thank you very much. Thank you. Thank you. God bless you. Okay. Okay, deep to hold it. Okay. Night Street soccer. Nyakwira balanka ka yoka gavamare ala ka ho magbona aji noga kamia achoto alankuda enyajojo bubu onji vito le Manchester City fa apama aleka EPO wona oje goma kochira be yoka vaya na alankuda Manchester City fa magbedo fa pulao nwa akwa America hong tepa alopong tepa Vincent Company amagaba le bopo hagbo na makemi sa hamba Laporte America no na magbana obevi into ayi hakpo afoku adencho alabanyata kaka odomia body fia boba hanala apato Pep Guardiola edi gleba dokita over dahi alo ododopo tokina Laporte yike odejeshiba magagbona sogbaji no ga chofia bada shinafa akpeve ple blavama alaba dokita jajaro de shadow places ba ya auto trollenti plus wa haya atro agbo gata chofia bada shina ma ya afia apato vi Laporte magagbona sogbaji no gene Manchester City bopo ha kana lanku den tiang keke yuka va yama France national team a hom ya si apato Laporte ba wa avakpere bopo hanchi aike ojajara wom kana Euro qualifiers bufu aike ogbona godoga kwakle Albania kle Andorra afia ba nam de kajivia magbona sogbaji no gana France bopo ha enya ike etere Manchester City bopo ha kpela ayoma jala katanchi gaka Pep Guardiola edi bulebe no hiala kala ha amabu baro li ike wa asem alegbegbo alo ahadoji akpere bopo hanchi plus be jijema asu yewo si kemia afo afin ya tota kpakpela tennis pa enya jojo mia alanku da US Open pa hoblike aji yinveviento odmotore kai ka wonkuna amagadowa yenya apatovi Roger Federer pa jojo le tournament ama alaba aba jojo a aika okpakpela apatovi Gregor Dimitrov odogwa Dimitrov nyama ika Andrew Roger Federer ji le quarter finals pa hobibloma ika weba alaba Roger Federer na ajo le nenamfa hobibli mama nyongo pakpaji ha Serena Williams agbagba de share jem wona agagam de semi finals pa akpaji alaba la aleka ogbona iga mia aha mechungu katanvinami le mia pa wona bubuoma nana mai mia hefin apa la masa fa nyao asedu nye ya mazamon popo ya majiji bezan toki na agbesi Victor Victorson ika ona do play Global FM play V1 TV egben pa jibezan happy birthday na ocho sports desk abo nko nyenye eduji Randy Ahaji alaba muta edem nyasogo avaiji papla evao fienami Lekika magodwa kamatete wona oyi ajivu elanye koda nyawelo abupu nyawelo alojufu nyawe kage babia ganto enyebe afikai nakpo emechung gbagba ole afike wa juro enyawo mele agudume agbame akperabe ekanye nyito keke yake oreka kuri kura si akuda le V1 TV esimenye amepepe toke wa no to kwame ado velianam nya ajuro nyawo me akpirabe leke kamatete wona wa yiji nyi le hihama onko yenye every Randy Ahad nomyabo V1 TV, our heritage, our wealth. Later DY Sons, big up.
Catch me live and direct inside the reggae court with me, Selector DY, Ghana #1 radio rider on V1 TV. Each and every Thursday from 10 p.m. to 11 p.m. was a dish of exclusive reggae tunes. Dancehall, lovers rock, raga, roots reggae. What you mean super? You can go. Hey, check out the concerts, the interviews. You can send your invitation through as well. I mean, we don't go down yet. Reggae music cannot go down as long as me they are still. See me and say, hey, sokun. No boy can tell Selector DY. Cut rise, it's time for Selector DY. V1 TV, our heritage, our wealth. Me dakwa na Randy Eduji Ahaji ba afien apa la masafa fanya ovenami kama apu dumia South Africa yimaka maso de modom da South Africa enyangi ba South Africa duma vio gboglomba yo pe ba ni nanya yo podowodua yo wo betato over hodowodua mo wo yika we ba ya yo valley yo mapo dore ka yo wo ba ya yo mate fukpaga adugola yevu po fukpakpa nya o mavoa yo topote ona gava khodi po do du anwo kwa we ba over yi gbata to po fiaso ma va viento Nigeria to tojo fiasado ogban fiaso gada ma lonwo planmo we ba le Nigeria ha won ho ba je wona mapo de goma won ho ba MTN office claf auto le Nigeria tojo tepa amado shop right le su le request tepa do ye ho wona de ka avado yo ka ma de amajo we ba Ghana view kana le South Africa oko gbada shoro dum daba ale ngoji ma yo pa gbe le khakama ikawe ba jirudo na pon tonyama ba jaba South Africa dukwa na alanku da yo na ji yimu eye wa adoshi wona maji ayo ogbona Ghana view yo kana le South Africa ha ba odumoto yo kana le tepo yo ngi oji mla mo gadogo vale ha opa fiaso plan mawa ma nyangi ka wa ayi vuvugo fokomi nyawe gbogboma Africa kwa de ka wowo ya na ba mi akpo nugo yiyi fokomi ni o mi ajidega yo akpabuta mi aji mire le agbalaro ma ni apa duplo la gbanto osaji fu Dr. Kwame Nkrumah amule da apa agbalare karema be mi ototon bia agbana jojo gele ama ibodu koyo ke hodo kishino no cho yevu gboa nwa toton bi abajo ala be agbana waga be ale yevu ko hemi owo dowo na ko dadi nene ma agbana tefare do ga dowo na magbana ya du koma vi mo sugo kana ma sumio kemi ebuga be amajuro vio le mia doma owe ba hodo le mia si enabe imeten edokpom miawo komie gbona jiku degere amajuro to menye amajuro viom lo lewe mi akpo jiku de yevu yo no mi aguva ya o lebe ka ko ajabe enu onyo po dari ho be atonjo no na matata de we ma jejem la mi afọ mo oji ale ngoji me ya de we ma de mo la jojo mala leka endokutu ya obero makpo South Africa to fe edukplala eno nu fomba ni aji ma ajabe amaro nye nugbegbe la ro ajodala ofiafi oko owe buano afi ekwe momomre dukon la be dukon tola be dashire wona aji ndio nyatepe ni Africa dukon be na wo de ka dodo amie wo dodo amatava jijam e dodo ado jijama Africa du covid le share aton ire Africa du le share ma ya wodo apo ni aka nke wa jojo na gbegbe ka Africa du ko be fofofu yo wo de kako
afure gena mare hantala ele ba mana akpugbo be Africa duko de kawo mevam jojo fifia wa gebe na choga yire takpekpema siko be Africa duko no reka Nigeria to mo lolongo mi ba mi agbo nene ma mi wema mi ami globe over wa de kakrumia bete ko ke Africa pe de kawo we ke bumola metava jijero kwami kuma pa nya ogbola mu ma tuto bi ojibe ogbola ma be ogbona mama ma dege ni Africa du come be de kawo we ke gloma yola de kawo meta jijero nya te pe ya jojo vo haya ye vo mo nyara ka gbona mi ori na pono no matata o ma e poga ba amayibo unto wa onto choro no fi amayibo anyale kwami kuma wie afrophobia manya xenophobia ye ya yu afrophobia ye ya yu efia ba mi amayibo du ko yo kanu yevu poplota mi ma totomre mi onto amayibo vio nwake ke fia ba amayibo du ko fa de kawo metaji jejego menya se nyama menya ba yevu yo la South Africa nwe enwa totomro totomre amayibo vio yo gavale amayibo du ko me edom ajola mi apa Ghana fia bai mi apa duklola Dr. Busia enye Africa to yo komenya Ghana to onyaole Ghana ojo Nigeria ajo it was a payback time Nigeria ajo iha onyaw Libya ajo jom ame Ghana viola Libya ojo megba owo na je kuluvi ntonto e gba slave grave gbema ye ntonto ko Libya to ko mi ama ibovio owom ta kpobe yevu abele kwami kwanya gbenya ma kwesebe yevu opa dodo ike ama yapa Africa du koma amaba owe alaka gbela mama aba we be de kawo we ke yo kpobe echomegba aba zureka Africa du ko zu du koreka abale America du koma be United States of America o reka ya because nya du gan America mafia yo mi la United States no gba fia ko o zu du ko la orokushia msare kama ga onogo abale mi la ne ma ko we na Russia USSR America la ji keke gba wa fifia na USSR mama no lo o de ojira wo ta de ka wo ma gba na nsema ma gba na nyino ta ba se sima ke mi ama ibo du ko mi nto mi de susu ba awo mi ya mama ko mi adome mi aji ge anoji na cho South Africa egba na re dububu Africa do ma ya gba dusum do ma liu zika du ko ma vi o global you ma do pomo avana gere ma edo ya ke ogbogbo mbe yo mepopo mo edo ma ono kwina duma meto o ma lo ga we ni chiwa ba mi agbo Ghana fia ni be Nigeria todo overstore home store ya ke le samwa ni yene be retail trade zika wo mo vala mele be wo me ke me nye Ghana to na we ni ma sagbola ma kake Nigeria tofa store tu mievale India tofa store li nye jele yang ra Nigeria to tu Korea to ovu store ni me ya gbamu India Nigeria to mievale nkata fia mi ama ibodu ko ni tutore mi ama ibodu ko kem me mi nya ma sem na be mi ajojo fia kpobe ama iboduko ikwe ga chochomre entodo bia ama iboduko abia kenya mi afatu nka fukpepa ntontonto di kenya yevu o kedemi fukpepa kuvinyenye ma ni ma nkolamro mu oba lo nu ala mi agbo ajo yi ogbo aba tora sele agbugbo ga ba jire na mi ga gbogbo ye vivim na mi awu na mi yi ogbo do kemi wana akoba tutu awenye de chuku ko doctorate kakene ya ko tutu genala akpo anyigba atutu anyigba na yevu afi akpo ko koba dollar akogbe Ghana
Emaya. Tafia ba mianto miama ibonto na mi lafia. Mianto na mi fokpam. Ala ba mi ko yevo nam de mama miama zike mi ko de mi arokima. O Francis. Yo muta. Nyanyo joye nana onyo nye kuchechele amofe tami. Ela bena nenye be nyagbe ami be mi ade goma. Eya nye be amare ke bu Nazarentio. Be wo pe igbono no a. Eya we be ilale. Ta amema e wo do plikpa okpo ebe ne yo megalewola yakwa fiavu. Enye malo de fia. Eya ta ewo ebe nyaya menye so kole jojo. Ejo fa ide. Okomi gbede o de o omiedeme ya ke ogaho. Ne kponu ke jejejo le Nigeria, ne Nigeria to ni ohoju tutu a. O to asese won South Africa toto. E go nye be no gbo be amema se to nu no wonu a. South Africa to me fa o. Ne Nigeria to ni ohodo won. E go nye be enye me no Nigeria. Eye ke busi a ke yan na go to bo ke me nye ha me ba no Nigeria afi o yan mi a. Ni ko tunami a. Ne kpotefe a yi maju edudu majuro. Eya ta aforodekia hele jojo fifia enye nu gbegbele eya ta me pojijo ke miape Africa juprolao oje enufo ekibele enufo fifila kwacha Nigeria tope president enna ope ambassador bene gbova Nigeria magan of man miape celebrities ople bopo ha yo keto je wife wa pobola bo yo ma yo afia obenya de le jojo ninyi be South Africa to le gbogbogbo be yo kodukusiro no cho yevu ogbo do ike yiwa wo miami gabale wo o me po appetite o me po yi mama nyakata ni jogaro da o ni vle tai le nu wona gede mere demonstration ko ta mo wole Ghana le file o ko placas o be no nanu wafo ya gbe ovo o yanu ka abuta akufia to de ya ko egboro be ti hemenyu ngata me gboro sigbe amare ba do store le mi ade dume ngata fo no ya ojo ma do plonji tete o ya store ga fe gbagba e ka o akama ta do plonji tete o aje na neke gomo nku bian la wona ne ma akufia to wona ne ma adufurie to wona ne ma o beda mo te ya mi fala mo be shop o gba le mi zo lo adufurie to e ma mi fala mo ma di do re awo ni agbologbo ebe obe duta to ba ko do le mi se le Ghana ki won to akufia to na nye o ma ta wona neke wa e ta vi na South Africa to pe edupolola egbopolo be menye yo pe do onyo me po le ke ho do police oda ola ogegero me ake ma ngolo be dupolo na senu be wawe be watinu kaba ni me si go na Africa du compete ko South Africa wa gba pe do pe gudugudu ego MTN ke sami le gbele Ghana le fia yo to ni mi ho gbe be ma nyuma lo jare ko nyajo Shoprite ma be take le game ma be te o to ni nya be do pe o ata ma de kuku be dupolo ma ne ho ne chukaba menye nyo ba me ma ko block ko puta nada le video me block gama ko puta na me ma aga no agba ya Amado ko otojo Amado no me kere nyo ne mi le me de du come ke mi anto mi gbe yo ma wa do akufia to awodo aba fia du no abeka ya we be ya ta wata ncho be ameke to ya me bo vi ke nyemi ano vi ke pe me ke bi ko ku si no egbe mi acho don ano nu manyeta le nu wara amion de jikuta de jimagborita presu suke ho anto wala suma be ya we na yo le fupe a o me di magbo ha chu ya me ke na le fupe le to le de du me ke we o ma do ki o do la fuko ape ya ta ma de kuku na Africa du come to pete be no dondo e go me ya che Africa du ko a o be ma o la Africa du ko do me do ma hi eke ko wa wo ma sugbo wo camera ba wo do ya ta ma de ko ko ma de kuku ne Ghana du come to be America me ga ko esere do kwesi o be wa wona ntu vo de ke South Africa to e manya na ole New York ta wo no nya ma no wo ta mi amado vo te pe na bele ke Nigeria to ya o manya va sere ka ye won to gble han ba manya se gban to yo obo se ton le ya tore ko ole amaro beta na woni la sa to le bele ne me ke bi ho fi fiere ke bi nya ke gbo fu komi le be je nya na ke ku ma po jade a ele yo ga ke bi egbo nu gbegbe na subosa ata ko je ma gbo be manya e go me no nya
e ya kata menya wonu ka re joro ye dunya ha ro bere New York atate le New York ata won South Africa ya ta ko wo chuchu e ya kata wa agbadu re jipola peta yi iko wo la for de ya kata de ta ta yeme kuku de be Ghana to no ko jibori America be ga ho glore do glebere mu moto to bi atoba jota ita o hia be de kawo wanesen suba god mama le zikenya yevo dadi be Ghana fa sepenye yi Togo sepenye yi Nigeria sepenye mu mama Ghana artificial boundaries should be removed. The boundaries are already working. Ole do wa yi boundary ma ole do wa de. Okay, no fighting for African unity. Ya gbolo le be de. Mo le be mi adeda. Abale ECOWAS fia nyame gbogbo be ECOWAS. Na mi de Ghana, Togo, Nigeria, Tomo Ghana vi akufa border rekamelu ma jogbere me joggo la ko mi ka o po e ma be e pe ga yata wo le me va gbe atono yin la tàbí aba nkuma pa fayo ka ele me va ya ko gbolo yin I'm just confirming what he said earlier on ele me va de mama ko le deep eva meje na ni mata di rola ni ai jojo ga ya kere jojo de o wata tro fika Togo deji ko to aplawo for no Togo deji bi ka wona na mi no bia biuba fika le polo le palacho le pala le polo do be ya vie jona ata mi anto ko le wa be mi le fu pe ka kema de kuku be Ghana du ko pele du ko soso America nga ko de me mi ai Africa du ko te gba po e go me nu yi go mo ko je no pe average na ejika eji akwa le bebe na me nya o wa du ko Africa du ko akaka ya ta ma de kuku be ni pe se de fipo Nigeria ko Ghana play Nigeria la be ya toyol du mobs Kumasi play game yes fuma magona ema la be ohori esali esare mi na sana wodo na sa do onkore ni ototo bi maga no anyi ale akako mi am echoyi nyanye for instance in Nigeria ba wodo contract ema ho agbalongo na oyom to afia to Ghana yema in Nigeria ba wodo no on contract basis for the kako na nyina ga wodo na we voko emi we for the ka voko po emiejo ekwere ela ba no na ma ka dodo sekpe dodo le the share them ko de voix to won na be ayire aduare ma to money to je na yia o do yi wage na do yi wala enye kene vako ko ona mo ben na wo do abale South Africa to pe adukla la gloma afia ba fiafio ngbagbla wala re o le yo dadu ama o badani ya o bere nu ama o we nu awon places we na wona ma ko yo ton gbe store ke yo lo nu ta nu mo toto bi na mi o ha mi wo mi de Ghana fia fia ba mi o mi afa fiafio aro mi am o ma o ma fiafio mi nya menye me kokko je fiafio ka onya che ya ne mi wo said already ese me pe de ehia mi ade na juko mi wa say na nyu retail business nya pe nya ya example mase chele nu gbe Ghana juko ya wo ebe amaro lo rukwesi a ukosere rukwesi le mi abe magazine yo pele Kumasi pele gen ya o pele to obedi me po ba janu yo me po le no se ma o mo nu yo kata wa ya ta o je be ya ta me ko ba sa me ne gbojidan ne nya pugo be juko ya juko de ka ne mile o wori ejuo ko me mami gale deji nu keke mi be mi awo mata wo gbere ke mi kuma pe nya e ko gale me va ya ta anyu ni me juko me to wa ko ejigbori ese kekele mi apo ese na wo dona mi akemi mi akọ mi apedo ku akọ de se pe ngo ese ano me gbera mi o ke bo se no ngoro mi pro se ru mi were ne ma ya ko me juko ke atanchi e go me be nya che mi ni wo ncho nu ke ko tutulu na nu ke kuma se le fi magazine ple ele mi yona gentori le yona fuma awo fika fico do pass o jale ri aboso kan mi ke jole fuma ne menye jirudu ha me do da fo kaba ne nu gbele e go menye no we na go to wa na go to chole wona mi egbe e go mi na fi ke to te Nigeria la na go to cho nya fi ko le ni jirale e se mo na mo da ne ne ke me melon ya cho be melon ri mi fika yi mi le ayin gba ko ya pefu ata anyo be mi awote mi allergy le fu America ma ko ano se fe ngo ke bo se no goro mi no se yu me ya ko du ko ke to ata yingo anyo be mi kata mi akpo aboji esew na wodo eko awe ba notifafa na nonyi ta mia bia chemia no view na le South Africa shiba jigbodi eko ya won de shade no go mo sese
ye ko ewoga hey afia ba Kwame Nkrumah pa fire ado echoma kponya iko brother Africa nwa ye ya amavam mi abonu kpola mi dakpa na amakpo Apostle Francis du Sekwe mi afo Apostle komi hajiba onwu yo kata madam na mi ye mi kata mi the shade gomasem pepepe apeno ajo manyo kimba klagos moto kata ko fiembo konami miawe le miakpom le gapopo ya ma sedina makule claro bia afien ya pa mojaka de nyawe na mi trobova mi pa gbada shi omi ododa ple mi pa yoyo wa mi ho mi no ple mi aleke mi me se mi le kwa agbato ha na na mako no go gale fie ma ko de magbanam nya tokwe baba jala ko yan ni mako badang plang mau aba no production ada ta au minama apa pia manu abia chichi mana do chichi mo jiba ma ji hakla gana hadla la sala ke na mi tafo ya ni te kwa ngole ma do ko abete pere ka no fu na amayo na bona mia ngwa no pere ni anchi pourquoi ma go The couple of promise that we want is the membership Mamira, but now you didn't put the wrong of ya. Go down, never the tutor to Maubo. Mega Koga for Yama, godo godo. Are we getting paid? Godo godo. We go run. V1 TV, our heritage, our wealth. Seek truth history room, your guidance and endless love. Muna kawo ma gaisuwa na musulunci game da addinin mu addinin Islam. Ka duba mu kan Friday Mocks on V1 TV. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cewa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun bi halici mutane wato su zo duniya banza ba yayi su ne saboda me su bautata masa. Tabarakallazi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bautatawa Allah kan da ya kamata, ita bautatawa Allah nan kan da ya kamata ita ce ribar duniya, ita ce amfanin zaman mu a duniya gaba daya. Ya'ani la ma'budu bil haqqi illa Allah, babu abin bauta da gaskiya fashe Allah. Da ni da sha'anena da ma'almaina da Islamic scholars da mu zamana in so mu kawo ma Friday Mocks kowane ranar Juma'a daga 2 o'clock zuwa 3 o'clock da mu kawo muku Friday Mocks on V1 TV. Sunana Abubakar Yala Abdulrahman. Semia pe moja kanya jojo kemeda peto hena mi abali ke modi kaklimi legbe pe wona jiene unko nyenye sednam aku kele egbe to ma mi le nkule dege cho enu yeke nye wedding reception alo wona yeke wona nenye bo ye vo fe esron de dovo yeke amodo na ebe nenye bo wo son de devo wa ide tepe bobu afa dunu anunu ademojaka mi alenkudenwu emi alenkudenwu ko be nye wona yeke adameji alo eleve vie kokoko alo enye jizizi be nenye be amesa me bia adeson a wakpogbo be ye wo wedding reception a mi akpo efe kuhi alo enu yeke wo cover election de devo megbeke metere afeto ikenye emawonya gblola benuni omajiu ikenye isofo udon to de kale hopoji iwe ha de nya ngomi kude wona yawo
Nenye be mia allen kudon fifia no yike leji me pe social media nye no ye to kekiakia nenye be esonde deji yike wo me wo reception alo nenye be wo sonde devo a wo me wo nududu alo no pe wo na adekel yike amegede wa wo le no pochum amodo a wo no de wona tika ke amodo ti a wo me no de wona ti o e ke fifia metede afeto yike nye ma wo nya aglola yike nye amike kuna no jo sonde de mo afeto Reverend Benoni mo be ya hana de enya for Lona Kude on among Reverend Weasel. Amegedola Bobulumbe, and you, a Jeben and Yebe or Opession, they are looking you quite wedding for it. Had been in our reception, Kiba Mona, Adunu, Anonu, Akpojo, Ewe, they are Mumedunu, a Mumenu, Amagedoa, Ome, Pojo, one Amawa Megidoche, or Quebe one Amania, one a damage data, away a bear mountain like Yo meta akwede babiata menya meyo to meto de kai kela gbagba je be mia we be sno de abobona mewe ni heva le jeje nyebe komala de sono amova zan ekeke gblele be reception he wa do nova meyo cho ditipo wa va nandudu wa nenu nonowe enyire ka ni mepo jijole mu se di esno de ele ihe mawodu ya nya nyebe ne no boboe de ne amesia me ekwa sikwinya opiti o meso obe avese alototo mekpo avese ojojo be ne yajo esno de ne mekpo emema de sro na we fifie o meto wa meve cho nyonu opakpaji ameve cho nchu opakpaji amesno de la sno de nchuo ble nyonu ole nene ola me wa made kopere nyi sofo nkomede sno na wevo sno de menye be wa lo amo ofufuza eye reception e hegblo mi le chedi enyi mekpo ko be mi va kpola mede yoke edomele wuo be ne mi anandudu we wa du gbe ma gbede menye ye nye sno de o azan ko nya du nkekedeka eyata macho ga ke piti ke lasiwe ke de o ma hin ke le sono de hole gegede megbe ne minya de sono ko mizunguti la de kawe ta flaches yadre o me yo dolele alo nu obe no joga ke sono de le ale gbegbebe no gide ogi ede me ne minya de sono ko fu me sono nye pa fu metozu fu nye metowe fu nye metozu pe fu metowe tande sia de atwa jo no bubu hele meche ya enyebede amodi esono ko kaka gleti de kal gleti eveko efufofo gede me eye amedo menya mesia me mawuyira be wa fofuko keke kuhima no amedo ya kaka onya fofo cho nkeke gbanto kaka wajivie koji mozozo ndudu ezu agba eye amedo che vidiji ezu agba tajajira do elun eta nyimedie be amaonu gble gadewon amo pe nya hehede wenye be enyi nto jigbe o mepo nyo dedede go eye do ma higbe kegbe makula o ma pe o ta esono de gbeela eye li bibire nyimechi trede won afo vide sia de ple petete gakel ele wale gbegbebe esono de vale se sena mewe ta reverend nele gbogbolo be ambete to e desun ke o mewo reception de won enya mi ke dase de jalo me pana de kegle menya ne ma dan bubu da si menya si de ba dare jo ma da fo che de ji ele wa bede amole vo von esono de okay amedo le jajira do fie be ni yo de esono de nyonu le gbogbolo be ye pe hon lo de esono de he eke hemi yobe honeymoon efi keke wa yi hala buta melodo ko nkosra de katoma yi holo de la we ever la yi de pe honeymoon le efugodo alo abrochi tade chinchini ejebe yi nchuo ke de gbe legbela ne we ne yoyi nchuo chele ko nyi fana mbedi ega keke le isi he kole asicha he business wide ne idele me he ko ida abrochi he gbo ne menya la ndudu che avazu do ne yiwe enu opite ko enye bedi enyine mekpa ma wa ma ade komede sonovo ne ron na wali have elabe se di gbe magbe ne nye be meyide esro de pe ma je ma dunu la pe mewa mi awe nto ele wa ko agba ko le dada de mi ado kuiji
ya mi la mede blemi amede hele soli me hele so no dede do ma hi eto wa nu dada inewe eseme na ma kesi no nu de le osi ke le megbene e ata atwa wa ma ka ke nyi ke me kpodo ko nyi ono no medi nyi me kodo ko nyi le mi wa gbo e ata nyi ma na be nyonu de kedi ne tutu amede ke be we na mu le o alu ntu de ka gbo be ele medi yo e ye fifie kura ntu odo le wa be no be no de wa be ton ho va me ko no ho yo me ga trova la ntu obe esro de bitila e de be nyonu o che ne na enu obete ke yo aplela 30% la ene cho nyonu ogbo keke nyimedasi de ji o eseme ta me ma o he wencho ha mo ko le yan ede ode ese wo ya ma wo na mi a amegbeto aloko na Israel view over to me yesu eba puta be se obete be puta popo enye lo ha ovi alo lo ha vi abedo qene wi de kelia he de o ma hi ma wo me na mo se o he menya be ne ma o de be aga na de ana nye be de win to poto we go me ga no be didi da me ton amede de o so no ya o po be de e ga me le isi yele mon le gbe la hajegbe akona me yo he do me le wuwo ya wo to ja to me fa ya pe me evo okay reverend me huko de reception alo wona ikenye be audition vo ike wa ya va dunu ani nde wo enye wona ikenhia enhia be no wo tututu a epo ya blome lebe amesia mepe no me finecho okay mecho bajina do ma hi mejibe ya yo mecho no me ya meles no de gbele ho ya mi atol no me podo ave alo no me gel no me acha me towe ya odohu be ni yo baba poeda amechichi o lo me amedo je be no no amachi ndi no no ndo no no efian ya me pa me ma ya me be o no wanu vire be ame yo ha cho apela ku ava ne mi wasno de wa na we de ame nya futata okay ka keke he wala hai canopy reke ako wa jira tepie do ala English fo wa decorate tepie ako zipi kala dewe amade de ro adarefi aga kwa mabubu de bubu darefi ako bubu darefi tepie ano kekele ple eto mawe ple penu dudu vovo we akple towele yakayake towele amo towele fifi ogala gone ko dade gbo ple to mi opitiri e gagbegbele okay kakene lenwe ki akwa mi wejide enye ko kuni mecho de kelemo kakenu ke cheke megbolo na mewenye be megala doga be ko le sono de yo okay ki eladoga ki ko de sono yi ya e wa votiti fifia mo mega le toto de sono de pecho wa glo ko pass ve na o okay ya ameke ke va de photo de be we va we ne mo wa ma hefie na we video to ma hefie na we nundudu to ma hefie na we eye kaka bi wa fa make ko bill va make ko bill ve oko ni yo ho gbon he veri gomeje je me he efe ke nya do mi an ko ta flight ne me nya de nchu magate hu achoji kaka wa glo be yele fudu ne me nya ko ejerejo le me fi tanu keke awo ke jijo ano apie me ke mi atenwa konu ke akpo jijo de enyo be mafo cha medeva le hoku kokoko mi do ye cha medeva cross mi le che wa yo mi che matenwa chokolo mi to fi veve sesele de mi ni ya nyesono de o esno de keke afule do kwe we me amai adwan no me tu ho che de adwan lo de eya ele bibide ta me ma we ke wencho de anyo na mbe amegede onu sune na me po ma ho ape newe eye maga dun so be amegede newe amole soli me obe abe sofo de gblonya de nyicho eye onye veve sese na me de ovachi na mbe de eye soli me ke ile abe epenne son ekedi ameve pepe sono de ya winya kpo na yi enye veve sese le fimi ko gblonya le eye ame o si over gblem namla enye veve sese ne nche ela be chie ame ma wela eleke ko wanu ite awudola weke wedi eya nya kpone ya kakemenye ya nye sono de nyeto ne la si wela ile kakene meliore mega tutudo kwewe deme ne wafa sofe ne anododo azu agba
nyɔnu esrɔ̃ ɖeƒe ke mawu wɔ be ne vivi na wɔ de wava zu veve sese o. Akpekakaka Reverend Nema yenye Reverend Benoni pe enya ike wa de block de reception ikenye wona ike wona le so de devil megbe Reverend Benoni lo majame ikenye sofo do metodika le nyanwe hamye mele hopochi le afike nenye be mia alenku de won wedding reception amenye wona de ikenye wona gbegbelen crowd akenenye be ekpo edejesi be kutukume minyo na yalo ntetemele yu be ya awo reception yalo ikebe ya adanu aje ahawo kuno viowa ifofo pe bo wa dunu le sonde devil megbe wa ke ya mega he e moda crowd ta hana jababa ne na adesho mega globe gamele ya reception ya taima adesho nenye belia na we yakene melewa ne na we fimako egbeto asedo tamuta nenye be egbona nye person de fadu no fe na va do mahia wedding reception de kema ayiji onko nye said na makumi no miagbo ne mi gboto do me poko chochu a muta ayiji na mi Gake do man de wo gata aglobe yellow. Je vais gars comme va do le dealers finance company ko bril agbaliala is bad debt na ala o lo deal le ko game piti kuhia nyina never to you ke you mejirado now gake na kemeli ke you awo akọ awo dododo na kuhia ta sometimes je mi antumi ko me ba gawo. Global Drive. Be safe. Drive with care. My name is Bright Ellis. Welcome. We are so active on Facebook, Global 105.1 FM, on Instagram, Global 105.1 FM, and also you can tweet at us at Global 105.1 FM. My name is Bright Ellis. Welcome to the show. This is the only show that is bringing the soul back into the capital. You know, it's a Trinity thing, so Elvis and Jerome will be joining us. So we have some more good time. We do these each and every weekday from 2 until 5 o'clock. Your baby's baby here, Global 105.1 FM. With Bright Ellis. 2 to 5 p.m. daily. With that, when I said in Amakubo, Mojaka, then you're Vinami. Yamanya, minute the Kako. Miapo Francis, could alolel per reception, Clement, Lacola boy. Oh, and you know, le Bibla make. Eke, Miapeso for Globe, and Mohammed there. The recommendation Globe me, Voto Villa, Bonyanego, Ejeboania, and many eyes were me. E anyebe amen necho sonyo no pakpaji amen necho sonyo pakpaji plain chop no one amewo nyebe me dibi awe gando ga keme di ma globe e sonde de fe ndudu ike ko nanama adasefo dodo sonde de onyo e enu onyo do an nkoko onyo do an le bibla meke yata ke Yesu Kristo chua fuma wo ahale sonde fe o ahale e yata ele vivie aka onya che ya o ames abose ebore sere pelepelulu so bo vi protete akaka bi kloba ke ko atanwa na wo akaba ga wene wu ekuna wo ka enyi abe wade yisi o fe so ne de foga mi okay ja bale no vinya gblama ya tafi na nye desore foma onye wo miele foma wo wenye nka enye foma ma fa na ova do odogo ado jijoro no nyu akpo jijo ba fia be amamo na yo vie do malaosu akaba lova kpo ntepe na ye ado jijore ye ohun a ite na ekpa oro benya be ko bere na va ho
Serene Hotel. I was shishi. Let Tomo, I feel never be a strong. Okay. Mona put the egba. Viana la show han kwana gbenya we na mo ko. Oh no. Okay. I'm a cake. Oh, do not put up. Oh, Yamay. Okay. Okay, oh, go to Nana Lily. But near for 4 women for a tactic plan. Fine. Never put a beshag by number, no drama for Amma, come and Yaba. Abo galan, hold on a page galan. Okay, Madule. All right. Okay. Apoto Clapon or Adega, Le Mauli Estate, Effie, Nami. Mr. and Mrs. Adega, Fiena, Mr. Beneza, Yao, Adega, Fiena, ha, Fisher Fina, Lemia Ponqua Fiena, and Namaka upon patience, Jipe, Fiemboko upon patience, Jipe, play Mary Sakpaku, play Ama, Candy, Bruce, Mikata Milepeto, Pipi, Phyllis, Mikata, Fiemboko Nami 0207016650. Have a good evening, my brother. This Ghana card becomes headache for some of us. Majority couldn't do their card up to now. The network is not good and have not received their cards. Agbo Melody from Hohwe Poita. All right, Hohwe Poita. I am Godwin from Chikota. Where would I do my own? As Godwin again. If I don't have birth certificate, can I use national identification card for it? National identification card aka. Abana biara la kajina mafia ma yakun ko fi na mi ayonche. Hello? Ya ba le peje toje nko ngolopo a chojoda vasede asi vasede gba o matenglo amadeka Franco Ernest Do ye ado hema adoda Ernest Do ye do hema adoda no via la kadina nko fi na mi ayomtwe. All right, nko yeah. All right, kojo le TV agona na pong na mi Hey, my name is Peglo Isaac, showboy from MF Ajasika, NPP. They are coming to stop Ghana Cut 2020. We need Bahama. Oh, I got off my voice. Hey, but thank you for bringing Ewe TV to we the people of the Volta region. All right, Akbar, the Hamahata. Hey, but in fact, the mop-up registration this time round is even worse. Their machines for this time are not functioning well. From Pepsi at Tegbi. Mayaku Afiano, Uncle Fina Miayom Tree. Miadota Flache. Hey, Abamuta, I'm very surprised this government is not even in, and it's not helping the NCC in any way to do their work effectively. Also from Pepsi in Tegbi. All right. My wife did the card. All right. No viera la kajna. My wife fino unko fina mi ayom tree. Melenu kuchasi dame. Okay, unko. Unko nye seira. Seira magbalagbo. Mana kun anu ko ke mi kaka ngolo uni uni kaka ni molo fimie. Di ke mi won mo lele weko. O ga bene mi cho nyamero mi re krave. Abro no ire gojo. Ojo to no ba fi no ba ko more mi de pupu edi kiki ni won ko le kore wo ko ka de ba yune si we ka da chi we bolo furu ga mele oro my wife did the card at Kluma, but the problem was that there was a spelling mistake and also
the machine could not identify her fingerprint. For this reason, the officers collected the card but refused to give it to her. All right, I know if she can do it. So you want to know if she can do it again. All right, Walali, Jojo Apple. Afie Maroko no bikele kajina. Hello? Good evening. Yeah, Maroko nko fi na mi ayom chui. Well, hello. Yeah, nko fi na mi ayom chui. Maroko nko sana ba yo choki ko. All right, Sena agbalagbo. Maroko. Sena pongnami. Papa diabete. Hey. Ndio TV wala. Sena na la TV agbobi apongnami afude gana mada kuku anyu ne me ade sena la kajinam. Hey, aber good evening host. I have a problem with the distribution of cards. How can someone from Ziavi Jogbe will go to different place and different town to would go to Ziavi for their cards? Watching you from Konongo Ashanti. All right. Mada kuku na mi yodi. Mi jola TV agbo afina mi apongnami. Mada kuku ko afina mi ayom chui. Akwai ya gbomale ma me na ga yo fian ga le TV gbomode kuku na ma comedy danam. True political strategy, they keep us hungry, and when you're gonna get some food, your brother got to be your enemy. Bob Marley said this: Africa, please unite. Paul from Akachi. Very well. Bob Marley Bonyama. Marakunko fina mi ayom chejo le TV abona pongnami. Mr. Mota, good evening. Yeah, fie now. Akpamawole. Yeah. But what ready? Hey. The boy of Adapu, whatever the friend, I'm mena second out wala. Like now after never after you came over wala. Kakle point here, let us drop a Kagabo no back or Ozo more the different. Hama hamiga ngma kukuma oga na mi akpoba lake wala ha. All right. Amama for kumagate nwa hoku maga mareka hogo. Majiba South Africa po no matata ha mia akpo de ka vado. Aya ba madakuku la anglong to ma di maji Africa we wala nuko nglogel woyo number Aaron cover cho agobladukwi. All right, Aaron. Akpa no via la kanya nko fi na mi ayom twe. Mota. Yes sir. Good evening. Yeah, madakunko. Clever, I want to upload the two of us. Yeah, agbalagbo. My wedding. Eh. Hello. Yeah. Ghana kada ele baby na mi give all the kuden na mi vehicle. Hello. Yeah, miliklo. Yeah, ala ba nya Ghana toa ngwe bi onye na mi bo nya wo anya juma nya ba nya nkwa kire na ni. Aka mi mate guma kola mu. Okay. I'm going to be tapped to our Mapolamoni, but I never put an enemy pepper than any caca. You may have a canic over no. Okay. Okay. Tamaraco, Awaja, our Romeo General, now the look down and our Romeo Puna, Tomato Plan, Goberto, or the rest of the enemy, Tantanaki. Akwe. Hey, but please, can you read out the sentence in Ho Central, Emmanuel Ho? It says sometimes foreigners are annoying. That is what makes artisans in Ghana talk about the Togolese for breaking our mutual agreement. All right. I've done my card more than 3 weeks and I have not received it yet, and they are always giving us excuses. Also, I'm a student going back to school. How can I take it? From Tamale. Please, when will it be our turn to do our card? I mean the Ghana card. Tamale. Good evening. I'm coming from Mache. Please, we need our Ghana card at Lume. Thanks. They should be serious with their work. We can't keep chasing them for our card. All right. So which dates are they going to stop doing the card? It's a big problem. All right. And the date is the 14th. All right, 14th. Wana ina nguga vafi amuva gbadashi domda ta hayo let the awoko magate. Can I back someone even if
I am not yet 18. No. You can't. And hey, but akpenami nemi apa numa dudurata. All right. Oba no biara la kajinam. Mati epo mayaku no bikela kajinam. Muta, what of Agbasiape David yema be biamba ka Agbasiape de ha. Hey, but what about those who write those who wrote their name at Lecture Mall? Makaraj Bangi Ajamia Wongma Tutu Subo. Oh, it's neat, yes. Hey, but please, okay, please, I want to ask that those who did the card in Agoti Mekpetwe, where can they go for their cards? Please, okay. So Agoti Mekpetwe, fika out there in open card. Makaraj Bangi Chuafma Vama, the shadow Mpugafu. What about those who did the at Agave, Asidowi, in South Tongu district? It keeps coming. Please, I want to ask if the machines would be sent to various schools for the Ghana card, because we would resume school at that time. Simon Adum from Baive. Simon, Ochagoma ho tangulafina ekpoji arabana ikoji a omakogava ekwaji. Hey, good evening, Muta. I want to ask if someone had done his or her Ghana card at Nogopo Center, but they are no more there today. Where do we go before we have our card? From Richard Bevito at Agbeve Kopwe. All right, Richard Bevito at Agbeve Kopwe. Hey, hi, Muta. Good evening. I could remember that I and one of the teachers went to guarantee for a friend. To our surprise, the register there asked the teacher to provide his certificate before he can guarantee the man, while by the teacher was ready to show his. All right, Guy Jesus Silvanus at Sokode Bogame. Please should no place they are doing the card in. Where are they doing the card in Anglo district? From Wanda Charger. Fika Owomle Anglo district. Wanda Charger. Yekama Biam. But this Ghana card issue, I think there is in from the government too. I don't get it. Minami demo Angloga. Minami demo Angloga. Nyamase Bedashia Gomu. Okay. Muta, what is happening in South Africa is very terrible. Actually, the incident began from Bloemfontein. I just returned from there last Sunday, and our government needs to put in plans to safeguard our fellow Ghanaians there. Africa leaders must also put heads together to find panache to this impasse. Mark in 2nd. All right, Tamagbe Koshidagbe Okwegbocho Bloemfontein ta Elevavie be Ajaba Amo Wakwa Boji. We must pray for our country from Ets in Ho. In fact, mi amero mi ajiba yo okpo mi am. Na mi apa Play Store mi a download Media 7. Let me download Media 7 kwa Volta One TV. Mi atano mi akpom le mi apa phone oji. Ta na yo Play Store kuna download Media 7. Na download Media 7 na cha uma Volta One TV poga la fima kwa. Oha aten ano mi akpom le o phone ji. Ta na yo Play Store kuna download Media 7. Media 7 kwa Volta One TV poga la fima no ha aten ano mi akpom. For Francis mi ngo yim. Yeah, you go. Yeah, unu. Mama mi ngo yim la. Ta na yo Play Store fi la fia. Na yo Play Store Media 7 poga na download. Yes. Media 7. Na download Media 7 platform akwa. Ka mi akwa la fima Volta One TV ko. Mi akwa ga. Can advancement vital. Yes. All right, me apota. Yeah, o nyi recommendé ma gbona adakulu to be tefe wa me ene o le nkongo le adakulu ntome. Okay. Adakulu pota. Adakulu voje. Adakulu vomenu. Le adakulu trefe. Fimi ya tefe ole. Okay. Ke ma de kuku be echoa mi ajagba be mi akọ tefe ya o ike o do de be wa ko card ola mi a me de radio station so po be nuka wa tama wona mi abe wa de gbe ame giri me nyanu gele jojo ne me nya ola mi ape mo pabala aba for you mi ke mi wo le gometeje ata mi ade kuku na mi o kata se mi ape gbe fi ankia wa kakanya na onovio be wa nya be oje gome no wa me ko me ngore ha de wa bia be fika ole wole
no vida afia fi do chan akpe na mi Fogomi yo akpe muta mi a jojom le oba jojom le South Africa mi ga kwebe South Africa re ka ko ma jojom a jojom le Africa du ko akpa ganton time ya jagba be ne mi chi le mi agbo a be hi amara akpo ga asung le ya echi ga le egbo ne ne ma ko mi ato ya fi mi a nuna achi time kukurem na mi ape Ghana asichala ope habobo be no konyane eseto aele o wafi amayo maro hodo nka asia ofi over tuma mami ajujo alright akpa amadu fie boko na apato set kojo adega Claire apato geshin adega apato elikplim adega apato Edward adega nenamaka apato Osmond agbo ogare nebo osu ameokata ole Mauli Estate ta adega po makatanko pla osu le Mauli Estate kwa fie boko na mikata nenamaka apono viade ike na oyona ba sister elikplim ela hwe Glana Street junction afuma adana atetoto plan mokwa elikplim agbinku fie boko na wo ha mi apono kola fimi agajua apono ama Candy Bruce ple apono Mary Sakpaku ple Miss Patience Jikpe le petwe pipi okatako fie boko na mikata sistatio gidigo abla nya sogbo fie ple anti success shikado fie na mi manu mi atepa da kwene mi afo apoto Francis Duse NCC top ngogbeda le ho municipal akpe beneva mi afo apoto komi ahaji nu fiala hojijo iha towe nya akpe ya bonu kwala ke manu mi atepa ada kwene nye do ha chi okata na wodele woni an apoto Wallace bedi akwetwa shila wona apoto Fortune Kulu Morris Echo speaking dara ple Godwin Komachi akpe na mi na maka Seriam Mausi uhato we nyakpe Zainab Kekeli mi atenya nyakpe na maka Sedinam Aku Imam Agbe ple Abubakar Yala Sadiq Randy Eduji Ahaji mikata nyatoe nya akpe abale chichogbo ni dai na ba vivi mo vona la gokun afi uko ne funa agbo na ponu kola afi aba agbajora pajinu ashekeli apanu keke eneli ala pa akpo ple wi ashekiama ba ofi na mi wona afi mi koga akochodo ya edem muta nyasogbo enyankonya ebao gododo linami fida ikena egbona fienami V1 TV, our heritage. V1 TV, our heritage, our wealth. Anyenye David Chili Mama. Najibanu kwemla TV ya ro manu muzakaram na si V1 TV kwa mablabunera shut up Nzona wajila nyama wiyelo Fisi macho mado mayina nyama wiyelo We potanya chonya davi makava sadehebe Tiene la miede. Any baby will take the baby will just yet to her. And who listens to man will leave his prosperity behind. But they will take Yameno. But those who listen to God, join Prophet Emmanuel Awukugamo of the Emmanuel Evangelistic and Deliverance Ministry International in the prophetic and deliverance hour as he reveals hidden mysteries to you. In these end times, you need the right hand of God to direct and impact your life. Nyame nyewo boafo.
Locate Emmanuel Evangelistic and Deliverance Ministry International at Elubo in between Cocoa Town and Nungwa, Ghana. Call on 024-7786-005 or 020-738-6064. Emmanuel Evangelistical Ministry, your prophetic and deliverance hour is here. Kahoho ngo baye yaodo anana komana doe kahoho ngo baye yaodo anana komana doe kahoho ngo baye yaodo anana komana doe kahoho ngo baye ago madogo na abatuko mamao togbio ababijijio chokata basa de krachi mia avawa subo bubu la miachi afao yevo chochio blabubu aukan akenanya akenyamanya ayata va na mia danubla nanama kema lekeminya marakai alaba oba anglo alaba jonaba na afaduma o sanglo ba nglo wa o ma george na wa lo ngana vie da doma nanama kena nglo safaduma bo yafaduma to yo nyamanya nglo yo nyoa iha anglo ha ngana da doma amaraka wo bienya kanu ke joba anglo yoba faduma o akpo ati ku mi ha mi yo ne go akpo dana agbaje ku mi yo na etre ya ma mi no na de hala kushia ha mi yo garo mi yo be abaka alokusi ikenya kushia ayata afao minna na mia danubla chomio subo vuvu onu la wonda ya jia mamia she togbio kla mamao kla bavi de shia de ikenya na subo ya fie shia fie gadra sha gadra yauda sha yauda alabana mia danubla chomio subo onchi anya jimanola na wona ya anya afo wache agbama biese apolo no biekpe na jimolofo na tegera oji